Chied nade oneno e kinde jokanyo mag duond bura mar UDA bade ma Taita Taveta tok moko kuom jotend duond bura no yie timo lokruoge moko kuom kombe ma ilaro. Kata kamano mae okelo penjo mathoth kuom jokanyo moko e wi yiero no. Jaod bura ma kaunti no Lydia Haika okwedo winjruok ma kamano kowacho ni yiero ibiro tim mana kaka nochane mokwongo. Omedo ni lemo moko to ibiro medi maneno ni kwan joma mine mamako lemo e duond bura no omedre kaka chik ma pacho ka dwaro. Na nataka kuanzia hapa nyumbani. We're going to form a very strong team for Taita Taveta because we want to encourage more women to come into leadership, not just to go only for women rep position, but all other positions are also for women. I support devolution. I support the current CDF and GAF Manenos, but this idea of devolution brings money to the county. The only way we can help our people, because the services are coming closer to the people through devolution, the only way is to add money to the county governments so that they can have more money and continue with the projects that they are doing, but not the issue of one man, one shilling. Wale walikuwa wamechaguliwa kitambo. Nashukuru Mungu nao pia wamekuja wakaketi pamoja kuonesha Wataita wote kwamba tunatakikana tuwe kitu kimoja ili nchi yetu iweze kubadilika, maana tumekuwa nyuma sana kimaendeleo. Sisi tunataka amani wakati wa uchaguzi na hatutaki upinzani mwingi sana, lakini those two are the ones ambao wamesema tunaungana na tunaendelea pamoja. Haijamaliza uchaguzi huko, tunaanza mashinani, tukienda kwa ward, tukija kwa county, na watu wengi sana wanataka hivyo viti.